Tuyul redup lalamo. Lamo, baru tahu lu ya. Baru tahu ya. Ah, mati Baru topi. tahu, baru tahu. Iha, nampak topi tu. Nampak topi. Tak apa lah lai. Gue panjum lah nangi, jadi gue panjum lah nangi. Tak apa lah lai, menye bah tu. Laki je dia jo ah. Cantik lah kek. Capek lah kawin orang kau. Habis kau nak mau nama capek lah. Kok koin orang lo kwa. Ayo sama, yo mulai lah. Isi kau magia dulu tadi. Pak Karajo sini dulu. Lah, dia mole jo mole lah. Yo tak Karajo lah sini lo. Kok. Du pot dan lua. Le kok le mole. Lah, jo lai. Ini 1K Karajo bang. Nah. Tuwo gopek mo 6 8 lan lua. Tuwo gopek mo. Dak do ke Mr. Panala tu do ke, dak do ke Mr. Panala tu do. Dak do dak selero ke do. Dia tak kuik ke tanang ke. Naik level 20 hari kini ke. Bayar kali 2 ke. Kali dua. Dak do ke Mr. Panala tu do. Lah donat. Yang. Op. Wih, có topi quá. Lah, donat 5. Tuwo gopek mo. Ah, sini boleh. Kau topi dan. Tuwo gopek mo 6 8 lua le dak le kok le mole. Kuai lah sakit. Nak tak menye ba. Kawin mah balik gini mah. Tu lah baku wek tu mah. Ana dak kuek lain, dak bawa menconjos kwa. Sinan MVP level 2 balik, MVP level 5 tabang-tabang. Level 5 koin mulung tu mah. Apa mana ni? Ko level 2 balik memang hasil apa mana menjual sawit. Lah. Gas, boleh. Tuwo gopek mo no jawapan lalu tuwo gopek mo. Jangan diremeh-remen level 2 le lah. Level 25 tu nak main dulu. Mana main ni? Ah ini mah sampai ke 25 nya. Apa tu mah? Itulah tentara rungkat tu. Masih bang. Gas. Donat bro. Ai. Kalau gitu. Donat. Lah, lapak mau dia tu ndak ya doa. Lim besar 1K mahalan. Kalau ndak talok ndak usah suruh MVP tu pailah. Dah donat lah. 5. Mr. Panala. Kamalo bang pindah ke situ bang lainnya nak sanang bang siku bang pindah lo ke sebelah. Nyo di maka sanang nyo jo.